Biya kamal update kare gada na shi togare which ka America ka Washington DC gwad mishire nyal deni helicopter deni mijal ka deni dangjok shikan shigarum kana re nyal dodian mdi mitene re jan bakeli don wan reida ku kona ling na update chirgamanda nan shaling ne kenyam re nyal mo gwada danen rum katin awa jen Washington DC jen ren yala motere da te kaneti jen bakel we don't want you know jen new jen ka Reagan National Airport kana new Reagan National Airport mo jen gwada dan en yak ren yala motin ke rum gatin kana ren yala mone no kaman chala tem chala rone ti jan bakel shikaliu kana ngwan ti sha rescue ke chicken ti sha jigno donga kane den konetik ne ti jan bakel shikaliu ko dobrana shalat ke jagwasame gwasmi shimilite helicopter kana rain yal mitne jan bakel ngware de shikarum tin jan gwada nan chala da wangu da manata mana gurga kare yir shaga jik duno Nathan Chiliu wacha tanin chaga jik ne jan bakel ne ngwan wakan charis ke ko dobran lat kene jantama rega mo to ka Reagan National Airport ka Washington DC ren yal chapen yer ka Washington DC river jan mo na ma update meno nje ya ka dobran en si rega me je to ga jan re wishin winami update dot dien ren yal nan e chi yakpan re wicha ka South Sudan ren yala ci yakare yoy ka South Sudan chala do black box nanga jaga United States ka America ko ba jo guch kama nana to ren yala mo me pene ka Japan re which ka bentio ka United States gwad mission e jandang ro che connecting ka shuram kel cho kan chala do mandan en to riak mo ba jo kon investigate ne ka America jen le dan an chan no ngane ban je kum do dien bete mal